onu urama ngo bura nilam loddo jo kisan yoti dama parce que minya makko me yoti e puis kan leer kala ko kanko lansongide konno ni wonna dumbuya konno ni fi programme ko to man leer kala bobo no noddo de lambo karketa hali dai ni debbo sina haram wanda horo fandi mo fala ka jombere non de andi debbo ni sina haram wala famille mo jeaka no fandi mo gorko ina tatu ni jombe na ansani ko huda do tun wawata sattinde dimpiji parce que rewbe gono wadi ka hakkilemu ko ya suudu rewbe gono wadi ko hakkilemu ko ko ya jonno be mbudi be wada fonso fansa be kayna be holla aduna fu ami kadi la jombe non ko non kadi le dewgal nan fe il faut dire aduna melo jiwo je vais voir comment aborder au téléphone mais s'il te plaît pour l'instant ta wolan biyo koto anti gide dan ni subani hala gelantran sini miji tike joni ay ko defi nyaabu ko wiida parce que debbo o amata wada gollan piiji ton o tawata in piiji no wawa lan hadude piiji buyi kadi miji tike non go mi junni mijo parce que Aïssatou o bemi won Aïssatou mama do ko do to yitere na fenanale ma aw le wala tuma jotni ma o do suumi tiggi sirkuji e bonki e ko dandita taymo e pe wanda jolugo sinada do se ala do sida ko golle ko to benguma julata few kono so yi bobo no ko jam mino dirma parce que bi photo ma hollindiri en na tayde taji buy ande la mari be mais bengo namone makko mi woni jombirde dim donc si ari ha mi ndari sabu ko minyanga yewtilan kon kadi yomi jombe an ha woni mi tawi vraiment a wedi lan ko debbo tawata mi wawata yidugol mi wakkiloto on faala ma yewtu a jabay mi jombe wonana lam pengu dimmo non ni ko sarne sakti do fi hebugol modi goddo hebata ko wiano faala dum jombugol dewgal sunna e farilla onti inna faala ka mi ka okay hay min e oya ko me yowti frère an ko me yowti min mo non ko no rotru min ni kaduna hay no pidi Allah wada deuxièmement la mari sa ari awawa lang respect to the teddina lang ara hay final la yeso bingwa subhanallah teddina de tu no mi do way dankagol teddina modi an melen ko dum men andi teddingol modum subhanallah est-ce que awawa kadi minyang tokara nene dumbuya hara on non kadi vraiment hara discute yara hakunde mun ko tawata mi sonjoto ha hara min tigiri mi anda ko mi jokki awawa na la wadgol dum min minyam ko yaay faybe mi teddina mu hawtu o dow okay si yalla jabi mi yawre wo ma satano mi jaba mi da ya fe yawre em famondiri andi sa yimi no dima minni yen aru yewten hakundeji men na wonne makko nganya ni na wonne makko anyugol ma kono c'est parce que mi do suti ko foti hara an ida andi ko hontu kaka hombo wonda yaade ko num tawoyta sa yimi jabali ya yaw ko an la ngandi fiunu donc do noddinama ka jami fana on yoni donc sina la sali e 17h si wonata problème mi rewoya ka suudu mi tawa ko to ma kadi mi explique na mo minna en yitidi en yewti en famondiri haray ko dum mi faale te toi ala en adi sala jam okay joni na continue ko don ya so joni accu non mi déposer ka on déposer là leno joni bébé e bay am so jombila o andi en video de woni jertaten minana le woni foditi bébé an kay tan ma problème tay son da ma problème alla wolu min la ronki kam on do billahi wallahi voilà si o jombi ma ni o ande wonno min ni do en kelo ni la redi ni lan ko hono non jertaten nundo a jomba kare
l'essentiel te rentré sana di jon ko mo wondo kaya si weta yi on nantela na kan ko redima ko boni kongo yanda to kongo inata on ko na kan ko redima doja an reduma no doja yalta ta mo ko no andirta ala no andira an ko dim pijima pimma hakune malla sa andi akbi andi ak acha ko lando e vitesse fi yalla si tu sais réellement que tu es pas pour ce que je t'avais dit dis-moi parce que ah donc sonja mi fa itama e sonja mi fala ma itude ka sonji da don parce que mi do sa na fi yaram do sonju ma ha to de min jigol mi tama e sonja mina ma parce que ka fo fala do mina ma nini ko batun da yettiredu mina ma la andi ka de Allah baraka mo kono la andi da mari jikke mi ko comportement ma o welta la na ngari ki woni ko ani min bala laba ngala donc c'est un peu ça anti dal laba mi ko ngari ma ki mi jokki donc ma ki mi nyama ta fialla oublions tout ça anti dal laba la marjike donc lan marjike ko tirde la nga dewga ko mi da mi andi hida kono sa nato min ko madire woni ma wolran ndo ko parce que c'est que la façon dont tu es ça me fait mal parce que fono hida bona non ça fait mal parce que fono di fijir gol bandira goddo kono goto hida e bandira mo fijira ça fait mal hande hande ko nebude wondu goddo mi do ko mi souhaite ma o ko fi mariage do parce c'est un peu ça c'est que femme de ne piti kono ton harna mi wolu c'est ce que tu vas capter s'il te plaît mi ala ni ma ya se sanzungo yesu ma andi yesu ma ngo bomi burta ngo bontude kadi po ma ngo kande mo a on tay mosa à chaque fois je te vois on avant na mi rena mar da jalana mi donc c'est un peu ça s'il te plaît andi ko kudala do ko ngi mum na yewtu de nyande wi ala nga jabi hande kay fudde non mi sala ki fam non asali ke dey non si minima asali ke parce que a welta ki c'est comme si mi de force de ma non ça andi a fa la quand même tu peux me dire ça me dérange pas je vais dire à l'autre si de annuler mais ni tamit ngay fay fi Allah acane Allah yaay fay fi Allah kitu mi ko lan ko acane Allah accanon lam ko mi jaabi on ko ko seytani wadi fi Allah acane nayi da fami kini ko pale be mani nayi da fami kini ko suude be mani ami be volante do ko galle ko to hanni ko mi fala o mi wadata do mi dumbu ya mo so gonga mo wallahi to mari gobe ya fane lam beru ko mi jaabi on gonde nyande fi Allah to bani Allah mburna ni ko nam mi felama de ko de fami mo ngoni ko jijam ma woni so ndaki ke ko goddo suto bayase on anni on tigi no mari sere ni on anda wotu gorko ay sa tu gento la mi hala ko hala ma yanto de zamin na jopande ko nano sabudu milande yo to wa jombude na ella kono accane lan dum ko mi jaabi ko fi awo ko teddugal ma wudi to noppi mari nan wudi to di do nana ko teddugal le ma min na jom mi jom bane ko to ni mi de bani mo fiance mi jom bane ko anani ay sa to anani nunnu ma na jiro to do mi na jom bane ko to may tu ida sonki ida sokki antibalede banmanu fu mi ngona jompande ko to ona tay do sewle kan no ngandi sa fuddo to jori mo bugol e sa wale jango e simi wallete mo bugol ona nga yalte do kan no ngandi ay me do ta kon hakkude nyala wallila mi toro to woni yafe e bergo mi wadi konde do minani imono o yafa ni kala mi yafa no ma wonu mi yafa no ma mi yafa no ma o hen ko mi mara ma ko bernde ando mi yafa ta ko ma bay to ngay ni lan ko karba muy ni akken ma ay sete mu wondire yaay faybe si goddo bonni ko rectifi erreur makko accane mo nami wondo accande awa accane la accanon al ko no bonno dala fusni